Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Hakakat kendai terik unai weng arajar arpuar. Wei urang ba ubalatip kerteng kung uba James Soklet. Ula syatan ra hakakali. Handai ketaka kali kabatan ra yu kalap het kerat no. Kajingja kalaja hakapor budang mare step hakithan barik. Uba James uba syong basa hapo okti nong temai hadu menta umpat tip breu. Mat udang dan hapo Supercare Hospital. Hakasngi balaja kajingja. Kibriu kebi yu uba James ba utia hasurok kila pentip no syaka 108 bala penkit yu sya Civil Hospital Shillong mat kam hadin la penken rea no sya Supercare Hospital. Wala kani kajingja kadi kabalaja shibnai menchua. Handai kibahayi ngasem ki kwa ban keren man pensengau syaka sorkar. Kabakam pin bitari kibahayi ngasem kolong bahadian bekila dab ban ujo dari ejahar hasadar police station ki pulit kila petip syaki ba omla banlap ya kakali batenra ya uba James. Namar ke CCTV kamera kebadan habarik kam terekam. Kila kentho ya ke sorkar da kaboong kan mento ayu banbu ya CCTV kamera kibam terekam kat hakajaka pedeng jong kesor Shillong ru. Tunginya sengap mentai ke jinga keren jongi bad ikurim uba James. Ikong khotlen remai kumjuru bad ihmen kensi jong u. Tinga bad inok dulu badi kanika COVID mo la arsnem i menta nyelik mare step man ka step. Tim judon ke hidi kibru ki basat baklan na ngilek tingi wan pai ida kapor nga bad iba. Nga si wan pai ndru beji iba i wan pai ndru sting. Te ha to kasni kat kandai terik November. Nga la poi hi ndru beji. Te kumba julong di si sejan tu ngabun kam. Te nga ong iba iba wan si penkre i ka ba me ngabu kiso ki umso e be indi da wan mai. Te nga la sejan cha ing sija o sya kamrasum. Ndang la sejan dadap sat ta kajan. Dan akhir siapa ngapet ikapaji ani na praduna yang dapat kita kisah ki ejung iki don be haju hangta ngakendit ngaperta padu sei pidon ngai imdon kumta mar nga phone i men jonga ban ngong i pet thei padu jonga i patwan kamu lajai i kiri penuhan dem se situ sijaka bi le mare i belada phimlap situ ke jaka bi le mare tes muhas thei penlen pen pe hospital jo lajai i markum tahi men jonga kila yale kata ngami na yin ngaya chunti bayan mai ngapet ngom padu ngaya ngom putrai tu isenai hakinti bayan mai ring ngam syam ni kumta poi hayin jong ithai ranga poi hayin jong ithai yong ki kun kila apun ki ong kila le pe chikinti jong ikim dan kila ki kun ro jonga daka skuti ki ya chitalenti balik iba man kasni kimlap ye da kimlap ki ong le kumno mai tu li pe yang saying kinaman pe dei saying iba apok ti imdan kumta ki ong le no hospital pe ale awut lan dan habitani imdan hadin ki ale cho civil ta ki pen iya civil ki ong dan eman dun kis ke bawan ki ong hoi dan ki pen i ki kun ro jonga ya kan dur jo iba mobile ki ong hoi dei kani mar kumta hi ki li pe kita ki kun ki iba dei di kilap iba ta ko civil hospital lo ke civil ko ale ba ka kam ko ba kala pensop penspanya ki ndrei ki ong badai ban ra no imar mar na be ndrei ki kun ro changa ki ong em yin ya tho shai nei do bat kam ta ngin sa rai kum ta wan ta kun ro jonga o di nang tang ye phone call le yo ka phone call mar sen yo ta ka phone call ki phone te kun ro ye the ki phone ki ong hello mas nong hello i the ni isu sngap bicar ting ong bale yu the yong em padu ila don civil hospital kumta ba hala su jam becal web yang dengam nang lei marsen wan utau kun su sim beca kali usu nya beda ke emergency kayak gitu ba emergency hon mo su jai beda ta civil hang tanga bat imben ngong la jai ngat but la jai lok jonga isu jai su kumta be marsen poi civil su pi ba ba ina ngong kumta ti marsen poi civil itai doktor civil yang bakani ka kes kam long su ran obut cha Supercare Hospital badan dokter bana kumta hi ba ngira no gut bakani ka dei ka jingja jonga ka baja nga ka kanai tari minta ngako aman kentu ya ka sarkar bakani ka baja i lok jonga ka dei hapo civil hospital hajan civil hospital kumta ngara kaben kum kalok bakat jingja ka ja i ka jaka ka bapiang ba kalok kum ka heart of the city hinrei ka balingo pade yang hadu kata habanga a khot i pulit bantok kit pose ki ong ban bakata ka kamera hapo
civil hospital sejan civil hospital kamlong kata kalong ke penkiyo penkendit ingat kumno kumhang tu ke jaka ke badai ke jaka ke heart of the city baka kamera ke di banlong ba ndai hang tu kamlong hatu perkhat lempi kipai ba kum kani kala banja kumhang tu kan jala kimlap ke la kimlap ik ka klu hei pat ken lap la dai lo jona ipat chicken dong chicken short hoi nganum kendoi ka sarkar yang ni mentah perkhat se ka jahang tu hapo bumadong ka donut jong ka surok la dang nung nong tu pet chani stairu kin habia bi ong tu dika kamera ka dai bi ong banlong hatu ba kum kani mentah kala banlong bat mentah ilok jonga idang don bi hakata ka koma baki ong impat tet bre wadu mentah la dap sipnai bat kani kalong ka jingket tu yang ya ka sarkar pakan ai jing ya rabi ina mentah jonga kum kani ka jingja kan jah manganum yo jing tip te kam su ya hap ba itai ki bre ki batan ra ingam tip bakla mano iba ne kata kali kata ngam tip ndai tai iba ipet ko munong tu iklem man mi iklem ong i ni bat ni menta kum kayen ka sem ni long ngilingo hadu kata ka jayu ya iba ngim tip manu bale ro ngim tip hatu kata kala banlong ladagi ong i kata kani ka hit and run case kalong very common ngasih supli man kas ngi hakot kubor kam kata yang namar ba ka klem jaya Nri mentah baka jaya nga ngasutu ka no ka jingpang ka doonut. Kalong ka trauma mdei tang yang ya ka ying ka sem ya ka sinong ka thaw ya ka jaka batri mairu kalalong ka trauma. Ti mentah ka tu ya ka sokar. Makan me ai na ka mentah ka ni kan kit khia. Makan ni ka hit and run case kanom jasu ba kanom dansu. Namar hoy kala jai lok jonga nga accept ya kata. Bat nga priang, bat nga kermen ru baka jing duai jing pi ki pai ba na ka mentah jonga. Kalong ka jing kot ya iba. Ndrai mentang ngam kwa bakini ki serious jonga ki late mare step kim jabian haki kum kani ka apot lada ka sarkar kale kadi ban le na banta kani kadi ban ai ka awareness program kani ka hit and run case baka nom jasu chani stai bun ki kena kila shudu ke jing im le jong tang na kada bakini speed ya kas bai ke hindri mdan ba ong ki mdan ba ai awareness na banta ka ni rumah kwa bakini ai ka awareness program tho ki ken ro ki baki kini ke jingya step kan long hasurok ba bat ki bani step ke iban jayu tin naman ta kata kan tu ke sarkar bakan ai ke awareness program ya ni ki pai ba negligence driving jong way ubre ka kata ai ke yeng borok ko way bat naman ta kani nga ko asisa ki pai ba ru kini don ki snok tilang bat nga manginya mi sa khamat sa perang naman ta kani ke awareness jong ka hit and run case bakan om jasu bat kaya ka banga ko ang petsngaw ki pa ba kalong kum ni bayano ki banya daga speed ki bamnya ka jing tip rew ka sarkar dari banai kadi ban sim ni ka license jong ki sis ka license jong ki da unung rew unum yo banya kali rew nyo panai un sa kendit ben rew nak ni kata ngakwa kani ka jing ja kan om jasu hadin habut mangi kaya ka jing ya jong ki rew kan long safety dadang indon ka safety banyak banjeng hato ong inle kum no kai to ai duk sale mapingin le kum no kum ki pai ba baka sarkar ngin suong bai nangi bala ayat bakla sani stai kata te bam lalong tangi ki kun ni ron laingut sangut air ngi mla man te lakam temudur kada surok ba banyat don me hi ong banyat bakla be te na mata kata nga ko ban kentu ya ki pai ba bai ke sarkar bakin le na mata kane ka hit and run case khnam baki senior jongi rukinum safa baki khna ki banya careless ru kinum don sum kani ka cingja marka accident case ngasutu bakam dei ke kabangin suong la accident ada mrei menta bakala jaya nga ngasutu ngasukum ban bit kakta ai ke ing kasem ke jonga ya ka jaka trei jong iba hakas nong ka thau kawai ka baka kwa kan ong kalong ba hatu hakanu ka rukom ka jia haba ka government ka bu ki CCTV te ki CCTV pat kilong ki ba malfunction te what is the point of keeping the CCTV ni ki betul haba ki jaki ki eku kini ki jingjia ni di banyo ada CCTV footage bangila ban kem ni tu culprit te kamot uru undem million show la dang yo ban ai ka jing sleng ki kin su thu bakim dei chu ban drive recklessly rei haba menta ki ya free be kum tu mdan CCTV mla ban kem ki te ka
kepenlong yang ikum ki bahaya bangin solusi shisha namar perkhat kani ke jingjia kala jia khat khandai tarik den rei ka ktien ko ong khat khandai tarik November ho ni la slem la long shi banai shisha rei ka ktien ko ong better late than never tengiru khat ikini ki media kani ka por bangin ai kani ke jingkran namar ba kum ka yeng shi la mat ke jing solusi thang ka bakrau namar shi banai bantai ni para kunci junga impact ti brio hadu mentang idang don be hakas tir sunung ka koma te namar kata kadau nga kerpat baka government kadai ban sutu baka kadai ban bu CCTV ki ba trikam la ki bam trikam kan mentoyu ban bu na pendai ki ban shipen i ba ong ni la pendai CCTV mereka ban dagi saya ketu pada ka bam la ban yo kulu i ru em we cannot even see the number plate of the vehicle which has done that crime te ka what is the point of keeping nak ta kadau ni urge ka government baka dai ban bu da ki CCTV ki balong ki ba work te kata kamut ka kamru kan yakin te kumbaong ini parasya bagitu ki banyak recklessly ru kin si se ka license ki hang ta kin sutu kin if we give them punishment kamut kin sutu rele mentare ki long scotch free bi kum tu te kamut ki le kat bomon te kamut ni ki bayat bayang ki pedestrian ki bayat ni long chu banyak ya surok ru dan ada kamlong te mata government hoat kale bha in every route kabu iki footpath klang baki pedestrian skin yat ni ki footpath Raymond step pada te babu ni ki brio ki bayat morning walk ki yat hina surok bahi te kata kam dei ka balengo pindayu i baro ki i bangi yat ben surok ba te ini para kenci jonga ngam tip kin ha kanu kor kom ka jia ngi tingin tip ki bahi tak adu bangi dei yo ka kubor bala jia kum tangi setip te namar kata kadau ngate ngong bangi di ban sutu bangi David ban kenal barabori ikna samla lan kinu ki banyak kali di ban tip by you are driving a vehicle carrying the precious life of a person pidi ban sungtu ya kata tikidi banyak ban long cautious ken ndai ban suong ban sunya kat bamon ban le kat bamon kamtri kum ta no nomor kata kadau temen tangar katri di ngatip ba baman every year ngisi pa ya kani accident record ke baki tris bahai ke jak accident so that government will take initiative ban bu ki prone area sai kadan ka baju jia bahai ki accident ari da mentap dia ka CCTV kam kabuak terkai ka jingmut ke nga kata ka banga snudom ba ka sarkari ban sungtui kata bakadi ban bu bet CCTV haman laki junction katu kadi ka junction ka badan po highway ha barik point tu katu bami na po hydripa tu kumhang tu dan CCTV terkai gin ka jingmut kata ka ba pendengo sai ngi kum ki bahing tenak ta kadau ngin ong yusu ngi di ki balamat ikani ka jingjang ngi sumat bi ka jing tham sisa menta perkhat Cumudur kai pi haba si banai benta imtik beriu kat nu ka jing panglut ka yeng kasem he is the breadwinner jong ka yeng metaudan ha ka koma perkhat pi kalok kan snu kum nu kam bu yang i ha ka jing lengo menta ka financial kran su ka don mo ha berasem kat kani ngira hospital ka barem ba most expensive hospital ngin le kum nu pada ngimdan doctors lagi wai pada ki badai ya ka neuro ngidatan Dr. Bernard insyaallah so where do we go ni hab let em hakum kani ting hab le kat balai kayeng kan hab ber kita ki jing e berokot ki badan namar balai da kalut kasep kan nur ngimbat sing le amlo we are buying someone's life ti ini ban sutu ki pamat kim sutu ki pamat ki sutu mat kadangan ong yu ngam kwa shi ban bun tien ru pia sutu ya ke jing e ka bengi mat ka trauma kam dei su tang yu tu briu ba uba mat ke jing jari ka yeng hi berok ko ka suffer the wife is suffering the children are suffering the berok ko ni sutu